Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ramadan, Ketua DPRK Nagan Raya, serta pimpinan dan seluruh anggota DPRK Nagan Raya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hari kemenangan telah tiba. Mari kita rayakan dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.